Hello guys, back to my YouTube channel Himashri Bormon. আজি আমি যাই আছো অকমান ফুৰিবলে গাঁৱৰ কেইটা ছোৱালী কেইটা লগত মানে kita gure-gure ras. Amar dance practice শেষ হল ইয়া নাচি আছে একজন কাবা কিয় তোক লাগে নেকি খালে পানীও শুকাই গৈছে আমাৰ ফালে বেলেগ জায়গাত পানী খাব লাগা হয় মোবাইলটা খুলি মোবাইলৰ কভাৰ হাতত লৈ আছো এটা নিউ স্টাইল নেকি এখন কাকবা স্টাইল দেখাব লাগিলা এনেকা কৰি ফোন So guys, video to বেছি দীঘলীয়া নকৰো এইখিনি দেখা মাৰিলো আৰু এটা নতুন এটা ভিডিঅত লগ পাইছো বাই বাই